Ya, alhamdulillah. Oh, 9. Betul ini. Alhamdulillah. Wow. Mantap. Nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita pergi mancing ceria lagi. Tepatnya di Pelabuhan Jambaya, Makassar. Lokasi pemancingan sebentar rencananya di Bone Putih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mancing rinta lagi, guys. Di sekitar Kodingareng, tepatnya di lampu apa ini anjoknya? Mercusuar ya. Aduh. Kita pakai teknik rinta, guys, dengan 8 mata kail. Mudah-mudahan 8 juga naik. Bismillahirrahmanirrahim. 9, mudah-mudahan 9. Nah, kita turunkan. Strike, guys. Strike. Wah, alhamdulillah 2, guys. 2. Ada bau-baunya nih. Ya, alhamdulillah 2. Kita turunkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Baiklah. Wah, ada. Woi, 20. Dede luar biasa. Luar biasanya di luar. Ya, turunkan lagi. Besar dia di atas kan? Iya. Besar kiranya di atas. Kita turunkan. Woi, penuh. Ada. Pokoknya tidak ada kesempatan dia bernama sih. 10 naik.
9 lintas 10 naik. Kucingmu, betul lu. Ya, alhamdulillah. Wow, 9. Betul ini. Alhamdulillah. Berapa kau pengajian? Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alah, kasambul. 4. Oh, besar ini. Ya, alhamdulillah. 6 ekor. Kenapa? Turunkan lagi. Sarna jaga lepas. Ya. Jaga lepas. Kedung. Naik. Naik. Jangan bikin saya penasaran. Naik. Wih, lepas ke. Wih, ada. Oh, ini. Weh, tahu kau. Lepas 1. Banyak. Ada nih, banyak. Banyak tahu. Dapat lagi. Wih, janda bolong. Ya, try. Ya. Pokoknya gitu deh. Ya, kira-kira 10 ini yang ngikutin. Dari 7 mata pancing. Yang 3-nya baku dengi. Aduh, ternyata cuma 3. Dia selalu boncos. Woi, jangan kemana telepon kalau lagi strike orangnya. Ini kopi. Di mana sih Saji? Wih, jatuh. 1. Ayo mantap susunya, Haji besar gitu. Lumayan nih kalau begitu.
Kita mainkan lagi. Bismillah. Ya, makan siang. Ini